Kani kadai ke Batesi TV. Refresh with Rupa Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Ki Khubor ki mar mentaga janmit inya phashwa shi ki Khubor naga Jylla. Umin dirang ba jongga Jylla konrat ki sangma ka khatlai trik Rymphang arajar pausan ula hiar shmo kerwat constituency ban panjing kershan ni pait ba nakabenta ukur tong jong ke NPP ubakar ne soshang. Hagan ni sngi umin dirang ba ula yuk kejat ningkong hakashnong sngi mauleng bat nang ni ulit pat syakashnong mau thapda rang belang doklun mau langwir rang mau bat hakashnong sakwang. Hagan ni sngi konrat sang mau la yuk pediang shibun ki dor khas nagishnong bat nagikin hun na per nakabenta ki kampenroy hapo constituency. Menteri Sarkar Jylla Marcus N Marak khatlai trik Rymphang arajar pausau ulong baka Sarkar Jylla kampen shlur satya ya ka jingti doyong bian bat kwe ki kambian hapo ka Jylla haba karen chikilat thai Khubor Marcus ulong shu tadron ki bayo ya kini ki kambian di ben ai jingtip syaka Sarkar khnang baka Sarkar kan le badan kamkat komkaan Menteri ka Sarkar Jylla Marcus N Marak khatlai trik Rymphang arajar pausan ulong bakam dei satya ka bashisha balapin ki imbyang ya ka Garo National Liberation Army kabla syak hen bian harilom Garo haba keren chikilat thai Khubor marak ulapin tikna bagadai tangka hamsaya dei kam dei satya ka Khubor ka bashisha kinong kershan jong UMLE ka Voice of the People Party na North Shillong constituency ba Edelbert Nongrum klami Shakhmat ban Pinshai babalai unu UMLE umshim lami Shakhmat Benlej Syakirin Sanya lap election Jongo Voice of the People Party nakabenta ke election Syaki Artli ki Atan Masa State Council harilom khasi berharilom jantia ki bansalong shen men tau benai Rymphang Bernard N Marak beri chairman berim jong keseng King Atyar Ashik National Volunteer Council bela penduk pendam berubelong mentau MDC jong Katura constituency ulong makam don satya ka no ke jingpin ki imbyang yaki seng King Atyar harilom Garo State President kan National People's Party ba Preston Tensong khatlai trik Rymphang arajar pausan ulah hiar chagashnong nongsken banyalap election nakabenta ka kertong jong ka party ka Congress Merik Harpuri kebe khone ke election na nongsken constituency hakawat ka pasau ka jing keran Japan ka jing ajat kpa hagadustur ajat kimi jong ki khasi dalam penban kamat yalap election kebatnem ka chibadan keran sanya lap election State President jong National People's Party ba Preston Tensong khatlai trik Rymphang arajar pausan habakaran sanya lap election hakashnong nongsken lama ham bagajai bendruk khasi kiri gajai bendruk bedang tip kur tip kha mat bendrap ru lada ajat kpa onapoi tanglai ba saw pateng kan sapoi syakashong sang kipat nong shnong jongashnong mau ngap klishnong laki bitar hilap uling do jong himau mau plang bakala kenno ba uling do ula dan bor hakashnong jongki dak batuklar jika kam sinchar khada jongashnong kathau kipat ba nadu ki samla bat kilong kemilong kpa klailum jingalang kirke haka khasau trik Rymphang arajar pausan banyakaran halo ka jingbam ailar uling do yuba khambor kharshandi ba untep kerteng kumu kertong bani khone ka kamarang ba shnong keban solong haka pratik Rymphang arajar pausan ki pulit ke Rymphang district kibla penjur ya ka jingtre shitam banyakun persha ya ka jingkai bian ya udrok Rymphang district kabelong ke kerdop rung jaga Jylla Meghalaya lingba ka surok ba National Highway 6 haga jintalasi ki kali haga janmit sngi pale ka khatlai trik Rymphang arajar pausan kilayok bat ya kuwi ka kali auto rickshaw ke basyong di sangut ki samla ya ke bala suba bagi dek bidon keti ban khai pandi ya udrok Additional Superintendent of Police jong ka Rymphang ba Jason Myram Ulay tho ba yakini kisangut kisamla bala burit no eka kerteng la yo bat hajin talasi kali halat shangling hakapon reweje jatmin Kinoilam jong ka khasi student union lingba ka employment cell and education cell hakasau trik Rymphang arajar pausan kelit banyakendo yu vice chancellor jong ka National Law University Meghalaya halo ka jingmi ki kendrom kendram hagrukom thep kam haga baka sengkala kenno baka don ka jing thep kam sop do vice chancellor yaga post deputy registrar barkom juru yaga jing thep kam sop haki weibat ki post haga ka skol ba pulian kina molai kala kindet ting banyo i yaki khun samla baki ai jing kershan pura yu ba piti saukume lingba ki rally ashaka ke baki layat haki bentawa per
jangan mulai konstituensi hak Tarik Rymphang anatar pausan. Ya kini rali Arshaka lailam dukur tong MDC maklem steng ba piti saukme balayang kun nakashap jang umokhiu belayat nakmat ban buat ki Arshaka bakin thop ya ki skuti bagi tok nadin. Kini rali kalong ru shibenta jang gajing pin banayu simbol mokhiu shikipat ba jang kamolai. Menta pinya phai shiki Khubor na kari. Kat bagi samla lot hak Pyrthei berok kuwe kidang lekemen hakum kini kesengi rakhe ka Valentine's Day. Hendai nak benta ka weipat ka samla lot. Kelamat penban ni kajing syak pinterha hadirin bakala syak kawong daka aset hakan kesengi. Tanamar bakala kentat mardor kajing terwajing iet ha weipat urang samla hak Jylla Andhra Pradesh. Namar kajing sengorem unu urang samla ningkong uladung syua daka Tarik yaka bahading kini ulat the sadaka aset yaka mencangka. Ya kini kelanot kebarang pulih ya ke undergraduate ha Anamaya district lapin kitno Shah Madane Pali Government Hospital banyo jing sumar kat ba usamla bele ya kini kam runar udai wa pulihi ha ke juga college ba kini kelanot. Ka sub committee jong ka kinhur menteri ka sarkar Karnataka klarai ban khangno khandai tli nikish photli ki school ba bela pli ha ka samoy ba ka BJP kedang bat yola kam senchar ha ka Jylla Karnataka. Ya kini keralashim kejingalang beningkong jangka sub committee belepenya du sembut mendirang ba ka Jylla udiki Shiva Kumar namar kejing ba ai jingkerchan bisa. Ya kini sub committee la thau hadin ba ka Karnataka State Higher Education Council kelapa ya kai pot ke babenya ha ka bedai ba kejing trekam hapok sansnem jang school ba ki betemai. Kekai pot kaya tho ba ka sarkar kan haban penlut hado laispa sapu arklor nagbenta jing pentulun ni kam jang ni skol ba batemai menteri katanat pulih putih jang sarkar Tamil Nadu Anbil Mahesh Payamozi lakno ba sarkar India klapendan kam yak pisa jang samagra siksha abhiyan kum ka atyar ban khring ke Jylla nagbenta penyaso ya ka PM School for Rising India ni ka PM Shri scheme. Kini kejingkan tho jong menteri katanat pulih putih kalong hadin bau presiden ke BJP ha Tamil Nadu ke Annamalai ula kentat war baga sarkar klapendan kam ya ke pista belapha sya ke pulih putih na bentak weipat kejing temu. Ha kejing alang pat ba long dangshan Annamalai ula kam ba menteri ke Jylla MK Stalin ulai lambak lai ki pat ba ha ke bedai bar kejing ai bha ya ke pista balamang. Kado yawa ki pat ba ki bela syakta na ngajing pintrekam ya ke uniform civil code klayot lat ban penhiar mensim kindiat hadim ke ying bishar Uttarakhand High Court haga si tho ding kal ai jingbit yaki ban ujor sya ke ying bishar dari ki mat ikinu jing sya le bam hok haga sarkar. Kini ke hukum jang ke ying bishar kalawan hisngi hadin ba ke sarkar Uttarakhand kelapin mena ban pintrekam no ya ke uniform civil code hapo ke Jylla. Ya kini ke hukum ke ying bishar kelapin mi hadim la syong bishar ya ke jing ujor ke biya kun persya ya ke jing pintrekam ya ke uniform civil code hapo ke Jylla Uttarakhand. Ka Coordination Committee on Manipur Integrity kelapin remjur ya ke rai jong ke sarkar pedeng pan pinjari da ke president rule ha ke Jylla Manipur da ke bagani ke Jylla kelong persya ya ke jing senchar pat ba ka bamla ban pedyang bat ke bala ban lam shu ya ke jing bam syong suk syong shngan ha ke Jylla Manipur. Ka ko kumi kala buat jing keliru ya ke por bat ke jing temu halo ke jing penkut no sendan ya ke bor sensyar jong ke sarkar lailam da ke BJP wala ke parti ke de ke bun pat hapok yin dar ba thawan menta pingla poi shiki Khubor na kelengiri ke Pyrthei kesengle no Hamas ha kesngi palai kala pentep pakan saplat no salaingot ki jiu bala syara bor kumla deb yakut kanaman pelilenti nang benta banya pinbed ya ke jing kan at ke mi ga jing sangat yasiat ha Gaza Strip kede ken hon le no kala berngam ru ban pinslam ya ke jing pelat no ya ke bala syara bor da ba kenno ba sarkar Israel kam shimla buat ki kendo ban ailat ban shnai ke jaka shongre shipor ba ki we di ki jing kenno bala pen ken ha ke jing sangat yasian kari Israel daga jing kershan jong presiden kari United States Donald Trump kalau orang bakan beteng ya jing khun persya ya ki leno Hamas dari kin pelat tak basuk ya ki jiu ki bala syara bor Kylleng sun ke bekit ya ki shispa ka kandangot kinong rungtu syakri Amerika kan sapoi hakat lingsun Amritsar hakat Tarik Rymphang anatar pausan ban pen phai biang ya ki nong India belabe daga sarkar jong Donald Trump kom gajing kenra ya ki minder ki berong bean syakri Amerika
Presiden Donald Trump lepli ke jingkhang na kabenta ke jingkran baru Presiden kiri Russia Vladimir Putin ban penkut no ke thma ha kiri Ukraine. Utra mu penmi ru ke jingtho ha ke social media bah ke jingkran ke bulan nek nai pho minute lima ke telefon ha pedang gini ke arngut ke no yalam klepen pau bagi angnut ban sangi no ya ke thma kepada khat jubor ke jing em jong ki brio ha kiri Ukraine bad angru ba ke Washington bad ke Moscow ke nyetre lang rengkan-rengkan. Kerasya kelapan pau ru bo Putin kelapan pau bo ulong bo keluar ban pedang ki ofisar jong ke sarkar Amerika syakri Russia banyak keren ki kam ke bedai bar kri Ukraine. Ka Ministry of Foreign Affairs jong ke sarkar Pakistan kelapan pau ke jing sngokhya halo ke jing terwa ban pen kendria no ki tiar jong ke sipai kri Amerika syakri India. Ka Ministry kelapan mi ya kan ke jing kintho hadian ba ke India bat kri Amerika kelapan mi ke joint statement hadian bu menteri rang ba do kri India Narendra Modi ulit dangshen sha Amerika banyak kenduk markhmat yu President ka Amerika Donald Trump. Hagan ke joint statement la ke doru ya ke jing day happening ke India bat kri USA hakiliang ki kam ya dari. Kuwe ke drone balapan her na kri Russia kelapan julor ya ke radiation containment shelter Hasia Nobel Nuclear Power Plant lai thu President kri Ukraine Vladimir Zelensky hagasni thoding. Zelensky bat ke United Nation kila ong ba ke RB ke mi na kani ke jaka kan kata ya ko ikya jaki dang shang. Kani ke jing Pyrthei ka Russia ya kani ke jaka shna nuclear ka jakat ba ki he officer ke US ke Ukraine bat na ka do ba Europe kidang ishim benta ha ke Munich Security Conference banyak keran nyagatma ha kri Ukraine. Kita lagi khubor hakimat kimat Khubor.